Hello guys, good evening. Welcome back to another vlog. तो हम अभी जरा हो मीटिंग में तो बहुत चीज अच्छा चीज दिखाएंगे. चलो लेट्स गाइस. यहाँ पे गाइस गान स्टार्ट हो रहा है. देखो मीटिंग हॉल यहाँ पे. लाओ पीछे गाइस बोल रहे हैं. चलो प्रोग्राम ये है और देखो कितना सुंदर सा सजाया गया गाइस. देखो कल यहाँ पे पूरा डेलीगेट भर्ती होगा. Organizing Secretary Sabuing Nani Kami Nang Agla Na Wangalo Jai Jarese Northeast India Organizing Secretary Lungdaini Rongmai Manipur Nang Sudodo Agya Koi Jalam Bilay. Go welcome meeting. Mereka kita tu cuma saja. Orang lain apa mana? Saya orang lain saja. Punya apa berapa bukan betul. Giờ tôi mai này quy cái hàng cái beting phí ibe anh cô tiếng Anh để lấy gì can gì vậy cái rằng ông làm gì cái nè anh đi về tiếng Anh tôi để lấy rồi from committee tôi để lấy vào rằng cái lấy ý cái là cái nè pro cái nào cái set cái đây rồi can đam về về tiếng Anh rồi lăng về tiếng Anh cái đây rồi can đam về lấy cái đây rồi cái đinh để lấy nàng rồi hung nàng về chỉ lấy chỉ đó nè tiếng Anh nè cái ninh chính bên này bị chú nôm tới luôn rồi. Bây giờ ông chẳng để rồi hàng cái bên nào mà cái chăm mà lấy là hàng cái hình đẹp về cái gì lấy, phải đại về hình đẹp green bé bên này cái trái bé làm mùi lấy green bé giờ ta chỉ để mà tiếng Anh nó hung lăng về lấy. Nipo làm nghe không ra mà. Chẳng cái auditor kinh krilung Ziliam Nagaland. Namai anu ko rakai de, di pepe pui hai posa donang zai anu pui rani kadin le, japak cuma ya, anui jilang rakai Association North East India Government Secretary teme, zai ga anu ko hindi pome, kelum kiang kiame, zai ga Mipo, Minai Jayman, anu jilang rakai North East India ko. Alright, tu ke ni pe tingwang ni kan dampe zuklom de. Lai pakna be ke hai pauza du nang lai hai pui ka din de. Lai ke hini te zo wangai me Northeast Co-President, lai Vice President, Secretary, lai Samram Go Chairman. The Golden Jubilee Celebration Committee for this opportunity to come before you. Today I would like to talk about a research project on Rani Identity Election from UK to India, or just the DMUSE project for short. It is a 4-year research project headed by Dr. Arkutong Longkumer of University of Edinburgh and Professor Claire Harris of University of Oxford. I am a postdoctoral research associate in this project, and we also have 3 other research associates here who are participating in the project. They are Mr. Miteoboing Ngame from Haflong in Assam, Ms. Thoizayan Nyumai from Tening Village in Peace, political agent of the Manipur state, S.J. Duncan, SDO of Tamenglong, taken from various locations. During these operations, the British continue without having to handle the original objects with their own hands each and every time. This protects the artifact.
Miss Pohep Chang Lakla Dai Mana Hingde Kya Bebamgu Jai Presidential Address Po Wangok Kamba Anugu Jadese Notice India Go President Na Presidential Address Pegu Pachanga Certificate of Recognition by Chief Guest Pachanga Speech by Guest of Honor Kinjing Ji Nara Abke Damgo Sega Roni dan Pui Za Cedi Zegre Mangui ne Miku kari tiwang kating hanya ramai Revi Zegre Jangan काफी निकल रहा है गाइस तो कल का कितना सुंदर से बनाया गया देखो कल का प्रोग्राम में मिलते हैं यहाँ इसके लिए ऐतिहासिक एंड करते हैं गाइस।